أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. wazalendo watukufu wa Komoro, rahma na amani ojuye hanyu bobe hazen to saza salamu rambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Narjo subuti rambe, inna lillahi wa inna ilahi raji'un, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Au kana uskwalelo inu ngarjo subuti jeri laani itendwa idziro ikawa itendwa ikawa kashijaparo kanaye Komori hatu kashijaparo kaharu maedini ya hatu ima husha itendwa idziro ikawa ndo shajiri haruma nedaho la aeroporo usiku wa lelo yinu hakika ya Mwenyezi Mungu wa Komori zidenge ebonge yowajibu wandu hamanda asiri jebanu rilaani itendwa shakifu jari hamanda shila ukananga aminiyo ukana zila karjaparo ziona nsuono wakatengi uzima wakufao wafu watu raparo hundrana hadisi hamanda ila ukanaidi hata wanruwa wani hata umwiswaye janaza itreneho pareni wani irendehe hindu hamashitso hindu. Ala kulli hali yowajibu wanruwa hamanda asiha ukasimaranya wa Komori si wanadamu ramba si wanadamu zisilamu wonge rijari laani itendwa idziro ikao mshiono wa Komori nyoti pia wonge wandu hamanda asiri jari lani itendwa shakifu jari hamanda shila haukashila titendwa shahedini ya hatu shila titendwa shahe emila ya hatu yewonge rijabanu rijeri laani thumma rijabanu rijeri lani yewonge ngari parao yema ulama uwadini ngari parao owaze wa mila warenge hukma hamanda ila ikaundo hadisi ikaundo ya virange bidio owenyie maitila varengwa hukuma zijo kanziro haukale loka mnatso jua ye milanansi hauma ulama uwadini lelo mru ya joka hambo kana mrungu fanyo mashuhuli ngabo shuhuli ya tsutekeleza heli ya lazimu mwambenga mlabao. Ala kulli hali na mwende mwaone ba Komori hakamnyezi Mungu hauka ilati dini wala ilati mila wangenga riparau hajiku ye maulama uwadini ekaka mjari Julia shawiri hamadele de shaitendwa shabira oskwalelo inu harumale daho la aeroporo la haya yabo uo msiba mziro haukana kwa mwana Mkomori ujoparo kansi ya mwishilieni harunga suala la mruwa dini au suala la mruwa mila haukashila itendwa idziro ratu paro shiona harumwensi ya hatu haukabanu masikitifu madziro ya joka urema dengesa jokaba nungabo nusu warenga wende wadzihe na nusu wendo wabise yondo banu bajoka ubirai hasaranku sha imma humanadamu Islam ya farudiwa ya wasulibanu kwa kandu kwelewa na wandu wenda wadzihe maiti. Ala kulli hali mimi siri jarilani haukashile itendo idziro ratu paroshiwa na rumwensi hatu lelo handani yabonge inna lillahi wa inna ilahi rajiun ba Komori haukana tisuala la mrukaya haina mwanadamu Islamu itoko bidimru ya laani haukashile itendo idziro ikaundo shajiri harunga ensi hatu wange Tanzania kemle shanso kaujani wehema skitifu madziro ya horire maikomori haukaila irire maikomori sonsi pia shela kejarema owenye maitila wange ndemano kanga mparo ema ulama ngamparo waze wamila haruma suala hamanda lila ikaundo la vira uskwalelo inu ni suala lila lijulwa shawiri owenye maitila warenge wa hukma hauka maundu ngabo jasi lazi jojiri ngabo nusuwa jozi ngarahula na nusuwa jozi ngarahunu shanga wandu wa jorenga hata ngejo mkini he hadisi reiwa na lelo ngabo wajo hamba ukanange bido wandu warenge shononde wapasuwe maiti hena wandu warenge wa uwai izo dizo razona usikwa lelo ibanu hauka mmono yede hatomu iso nusungu ambao ukananga jojo utaha watuto wajojo utaha mashababi wa hahaya waje watsimberi mzishe banu ngena mwone hatuari hamanda hiyo na mwone hatuari hamanda hiyo. Halafu mimi nga msikitiho haruma ya ukanane lo nga sina hifadhi mudu kweli haruma hifadhi hadisi hamanda ila ke jalazi mwike hifadhi babanu hamanda bala ani tukabidiwa muwe hena tartibu zonsi pia shaid emaiti itike urohorwa hena mna ila iliba parhani he amani yabo ndo bahanu ikawa sisi usikiti haukana hifadhi yatu ingi yonda huu haukamba bahanu jabala ndo bahanu hifadhi
ya lazimu itenka bombonzi iziye suala hamanda lila hukana banari parwa naibu pia si wa Komori Komori hatu wale parwa naibu kwa kweli maitiru horo ifurwa hule atomuso bajo kadamu siti haumaiti zirudisi dungwe maiti ala kulli hali tiyaki ongeka wajibu urjeri laani itendwa shisha peu hamanda shina shabira usikwalelo yino ebonge ikawajibu mru hamanda minjen laani na Allah ya upare mafundi maulamau haruma suala hamanda lila wajuseshe hitwa nane waze wahatu wamila warenge hatwa ijoka nziro harumo wenye maitila haukaya ekaka sijafanyishia nziro maudu ngabo wandwa jina ikaonge joke namna ila ngabo wajo hitamro ngabo wajo hamba ngwarengosho nende wapasue maiti hena wandu warengo wai hizo ikaundo razono kwa lelo yino bonge atanda yabo ngamtsa usamaha ekatsirongoa nai katsirongoa kibinadamu yode kudurwa Mwenyezi Mungu bonge ngamumbusholeni maraba menji yomba banu mjoka nganyi wanono hanyo nsipia bonge atanda yabo maraba menji wasallim.